omukoro gw'okuragurira okugutandikire n'okutambura okwetorora etawuni ya Kabuhe nk'akamanyiso k'okuteera omurango gugendereire kurwanisa oburwaire bwa kansa y'omunwa gwa nyinenda, endwara ya pressure hamwe na shukaari. Okuragurira okwo kumazire ebiro 3 ha kanisa ya Emmanuel Cathedral muri Kabuhe kandi okwahenderera izooba kubiire kurimwa abakugu kuruga Uganda Cancer Institute, Ruharo Mission Hospital hamwe na hirwaro rya Kabuhe Health Center yakana. Sawa mabere kansa w'obushije wa prostate konko mbye byona kansa y'unagwanye nayo kusinga yo kwitaba charity za 40% is number 1 cancer yeteresere kucebera hano kandi kansa y'unagwanye nenda nari ko bushamba 98% of it akakoka kuzireta kasasanyo bashija kwihoko akatiko kana unahendera rwire kansa y'obushije abantu bagwa barondi yaroko ni barwarendo ndwirenga kansa yani iyo munagwanye n'abana barwaranka kansa yo maraka all types of cancer so bagamba katulete medical camp ejo eyamba abantu. Adrien Katusime Mwebesa akwatanise n'aba Lions Specialty Club of Shema nibo batebekanisa okuragurira okwo. Sande twaturiyo mu bantu 3 nyumwaze tube turiyo mu bantu 5 hate hinkugambira tuna abantu rukaga ejikampu okwiho kunjitandikire no kunkujereba abantu bajejumbire mu cyanyoreka ngo hariho kushasha omagara g'abantu. Abantu bingi turiyo ntushasha, ba mama ne bashasha, ba tata ne bashasha, ba uncle ne bashasha, ba brothers na ba sisters bitu banyanyazi ne bashasha. Icyo cyaba umuryo gumwanya amyaka 55 eyinye no magara genseji niwe tinka kireba hoga kugira ngo bahebeho muranga ubwo kucebera amagara g'abantu bamanya amagara gabo kugeme birebi. Ntenda kusema Adrien Mwebesa abo kure kuturunda ndoherezo obu akabutusi omucyanga kitu kandi abantu bona barukubi abo ndwara z'emiringo etari emwe n'emwe bakija kutunga obujanjabi. Ngaruka nsima Adrien Mwebesa abasize kuterana ebigombe ebi kandi bukabasa kuhereza obuhereza. Shangirwe ngo abantu binjo butakora bisasayizi cherizo umugisha muhango burwire bwa shukari na pressure okukanya mu magara gabo kandi abantu nibatererwa umuranga okwejumbira mu kucebeza burikire okurondaho kuragurizana hare abamwe bakubasa kwikambara Kampala konka itwe murago twagiceriza Institute Cancer Institute area umuganda abantu abari kutere kijinjo buhereza bwa government by'amagara bayihanangirizwa kucumuzogo ukora buro kwabahirwa rukure rya Kasambya umukutongoze hururu yo rusisira orwo kusereka endwara nyamwita kama umwana doze engambo ezitahikire nti abantu bakubagemesa nibagenda kurwara. It's not true nticyopozinga abana umubazi guli tested bagemesa abana busaba urwero bugenda kubakwataho umubazi guno guli gwo kugema abana kurora tibarwara kunkawaza kwetegereza hati abana tutushe bareba abino bumuga kikumanyisa ngo umubazi gwa kujema ni kuyamba haze ni gukora muno mwene mu bashayija mwe umwana atakabaga umuziro umwe umwana no bazire bombi nabeshingereza mufeyo twatanse n'abacyara bitu abo bunye bw'abana bitu ehorreje manyarwenka big catch up kandi ne yetorora district yona erumo no kutera obukatwa bato n'abakuru na munonga aba bataratungire mugisha ogwo kuserukwe nyuma netuline subi nti abana bagenda okuzalibwa ku mirembe gino bajja kufendwa desi ja accident naye abana bafudde mizozi ekyo tulowooza kivuddewo zimwe handwara nyamwitezi bari kusereka harimo obusheru muhinya akakonko ekokoro n'ezindi nde Stuart Twino Mujuni na Sandeke William.